Dobar dan, danas iz srpskog jezika za drugi razred osnovne škole učimo brojeve. Vidjet ćemo koje vrste brojeva postoje i kako se oni pišu. Najpre da vidimo koje vrste reči učimo u drugom razredu. U drugom razredu učimo imenice, prideve, glagole i brojeve. Šta su to brojevi? Brojevi su vrsta reči koje označavaju koliko ima nečega ili koje je po redu neko biće, predmet ili pojava. Odavde vidimo da postoje dve vrste brojeva. To su osnovni brojevi ili neko ih zove glavni, koji označavaju koliko ima nečega. I druga vrsta brojeva su redni brojevi, koji označavaju koje je po redu neko biće, predmet ili pojava. Dakle, osnovnim brojevima označavamo koliko tačno ima nečega. Evo nekoliko primjera. Imam 8 godina. U ovoj rečenici reč 8 označava koliko tačno ima godina. Fudbalski tim ima 11 igrača na terenu. U ovoj rečenici reč 11 označava koliko tačno ima igrača. Pročitao sam bajku Snežana i 7 patuljaka. Ovde reč 7 označava koliko tačno ima patuljaka. Kako zapisujemo osnovne brojeve? Osnovne brojeve pišemo slovima ili ciframa. 1, 2, 10, 11, 15, 21, 30, 58. Najčešća greška prilikom pisanja brojeva od 11 do 19 je slovo J između slova A i E. Kod brojeva između 21 i 99 može se staviti slovo I. Postavlja se pitanje da li brojeve treba pisati ciframa ili slovima. Pravilno je da se brojevi od 1 do 10 pišu slovima. Brojevi od 11 pa nadalje mogu se pisati i ciframa. Rednim brojevima označavamo koje je po redu biće, predmet ili pojava. Ovde na slici imamo 5 jabuka, to je osnovni broj. Ovo je 5. jabuka, to je redni broj. To je 5. jabuka po redu. Ovo ovde je 4. jabuka po redu. 3. jabuka po redu. 2. jabuka po redu. 1. jabuka po redu. Kako pišemo redne brojeve? Redne brojeve možemo pisati slovima. 1., 2., 3., 10., 25. i tako dalje. Možemo ih pisati i ciframa. Koliko redne brojeve pišemo ciframa, obavezno stavljamo tačku iza cifre. 5., 10., 38. I možemo ih pisati rimskim brojevima. Koliko redne brojeve pišemo rimskim brojevima, onda ne stavljamo tačku. 5., 10., 100.
rednim brojevima pišemo datume. Čitamo 21.9.1971. Na početku datuma pišemo redni broj dana u mesecu, zatim redni broj meseca u godini i na kraju godinu. Na mesto rednog broja meseca možemo staviti i rimski broj. Kada pišemo mesec u godini, možemo ga napisati i slovima. Iza godine možemo staviti i skraćenicu, god, ili puni naziv, godina. Kada pišemo godinu u zagradi, kao u ovom primjeru, onda ispred crtice ne stavljamo tačku, zbog toga što dva interpunkcijska znaka ne mogu da stoje jedan pored drugog. Tačku ne stavljamo ni ispred zatvorene zagrade. Kada pišemo godinu u ovakvom primjeru, ispred kose crte također ne stavljamo tačku. To bi bilo sve u ovom videu. Nastavite da me pratite.